भंजनगर बेलेश्वर मंदिर केमती मंदिरटा चारिआड़ समुद्र मंथन हो गोड़ खसब समुद्र मंथन हो समुद्र मंथन देख समुद्र मंथन समुद्र मंथन यहाँ हूँ पूरा सीनरी पूरा बोरिंग पानी छाड़ू मुंडे मारे पाठ भी हम झिया लक्ष्मी चली पढ़ू 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 बाबा सागर बाबा कमेगा मैं बाहर आए मंदिर आरती नौ जा एटा भी पानी बंद हो गला झिया आस आस इड देखिए आस 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 ये भल जूता से पड़ूला बोधे आस आस एपटे जा झील हालिया हो गला रथ
ସେପଟ ନାହିଁ କୋଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣି ଆସ ଏପଟେ ଅଛି ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଆମେ ସେପଟୁ ଆସୁଥିଲୁ ଏପଟେ ଆମେ ସେପଟେ ଆସିନଥିଲେ ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି ତ କାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା? ଆସ ଆସ ମୋ ଝିଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଅଛି। ଶାଳି ମନ୍ଦିର କରିପାରିବ ମୋ ଝିଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ଏବେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋ ଝିଅ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି କ'ଣ କୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚକୋବାର ତୁ ଖାଇବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପିଇ ସାରା ଖାଇବୁ। ମୋ ଝିଅ ଏବେ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲା। ଖାବେ କି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରଖିଦେଲେ ଦେଇଯିବ ଖାଲି ଖାଲି ତୋତେ ଖାବ ହେଲା ଉପରକୁ ଧରି ତୁ ବାବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ମୁହଁ ଯାକ ଲଗେଇଛି। ଆସ ଆସ ଦେଖା